Alasan aja sayang kan nang Emang kunaon makanan gitu? nyoyo terang weh. Jadi gini, Hmm. cek kasar nama Hmm. neng teh cewek nu didam-damkeun ku aa ti kapungkur nu bikin semangat, bikin punya impian yang besar gitu. Kayak cek bahasa gembala mah lautan luas kan kuseberangi, gunung-gunung kan kudaki gitu neng. Terus kenaon malam minggu kemarin teu ka bumi. Punten eta mah da hujan gede. Tadakeun ngalamar nang lae. Padahal kan mama sareng bapak tos nontosan. Sebenarnya gini, alin alim ngalamar neng. Jadi di keluarga mah nikah teh kudu sareng saderek deui. Nah hati asa kitu ah. Ya biasa. Contohnya kieu papa sareng mama. Nini sareng aki, amang sareng bibi. Polontong mana? Ama kesel dah meninggali awewe gitu. Update status halalin aku dong. Emang kunaon ah? Ya seolah-olah mainan dijin di minyak babi haram. Sebenarnya perasaan ke nang teh kumaha sih? Nyari ama ya yang resep Ya aja resep kumaha. ya mere resep menta. Ah, neng nyesel nikah sareng ah. Emang kurang gitu? Jadi ate jangan gitu gaduh. Hah, nanti kapungkur di atas nyarios bawa atas jangan itu gaduh. Iraha aja rius makan. Kapungkur bahasa bobogan nyarios bahwa harta paling berharga di dunia ieu teh nyemung neng hungkul. Neng malah ngomongna so sweet. Sebenarnya perasaan AA ke nang teh gimana sih? Gimana? Mama kesel dah lah meninggali awe update status. Halin aku dong. Emang kunaon gitu? Ya kesana seolah-olah Sebenarnya perasaan AA ke nang teh kumaha sih? ada ama ya yang resep Nya aja resep kumaha. ya mere resep menta. Oh bener. Ama kesel dah meninggali status. Kena jadi setan. Ama kesel dah lamun ningali awe update status. Halin aku dong. Kenapa? Yeay.